Ana mua sikor bu mengidam. Alum putu polam ko lepa alum masak pau ko lei. Lari minta di ibu-ibu ko. Jambu baru keluar buahnya baru diambil. Takkan nalo dambo pak. Bini apa nangidam tu linda akanya suana air. Bu, kini bo tanya ki bu, biar laki ibu kau tahu anan sabana terjadi. Ngidam tu permintaan anak tu permintaan ibu. Permintaan anak ndak masuk dalam logika Pak Sekda. Di malunya kapandai meminta pak. Ampe puluh hari ayi, ampe puluh hari darah, ampe puluh hari daging, 120 hari ditiupkanlah ruh, ampe bulan umuah roh baru ditiup baru. Allah minta pola muda mak. Iya ndak masuk di akar. Berarti itu akar ibu tuh. Video selengkapnya bisa ditonton di channel YouTube Pita Ruah Buya.